Саид Умар кист? Саид Умар я донишҷӯ аст. Саид Умар бироя қатима поша ба пой бобо дуроз карда. Саид Умари қурбақа бигемаш. ҳамсинфош гамаст ки оё масъулияти падару модар дар шумо касатса намекунад? оё як бор телефони Саид Умара гирифтем дидем ки ӯ ба чӣ кор машғул аст? оё Саид Умар баъде ки ягон хатоӣ кунад, ягон лағжиш кунад, қатиҳо вай хоинои миллат бироя ягон лайкават кунад, ягон гапошро тасдиқ кунад ба пушти турма, баъд катилаки дар дасти ои дида дар параи руд ба мерай афсӯс мегӯй. муроҷиати ман ба ҳамаи падару модарое ки фарзандотун студентанд, фарзандотун телефони ҳанам хеле доранд. шумо ҳар бегаҳ бояд назорат кунед ки ба чӣ кору бор машғуланд. ай пушти ҳами телефон турма мешавад, ай пушти ҳами телефон дузах меравад. ай пушти ҳами телефон мумкин як обрӯ пайдо кунӣ, ай пушти ҳами телефон илм меомӯзӣ. салом ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба мардуми ғариб, муҳоҷир, мусофир. худои меҳрубон ҳамамона сарбаландию и дунё қиёмата насибу рӯзимон бигардона. аллоҳу акбар. дине роликча кардам, камтар кори хуб нашид чи? барое ки бобоҳо падаро вақте фарзандоро танбеҳ медиҳанд, лаҳзаи ногузашта пушаймон мешаванд. касе ки ҳами гапи мара қабул дорад қабул кунад, касе қабул надорад ба сину соли бобоҳо мерасем, ба дарди бобо мерасем. танбеҳ мекунем, дашном мекунем, ҳақорат мехоҳам ки ман одами дашному ҳақораткӣ нестам, кам асабӣ мешавам, дуо мекунам, дуо ё аллоҳи пок, ё аллоҳи меҳрубон, ё аллоҳи банданавоз, дуои маро қабул кун. чунам хеле як дуо мекунем нисбати ҳамое ки ба асаби мо мерасад. дини роликча кардам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш карданд. оиди Саид Умар. хоб ба камтар пушаймон шудам, гуфтам ё далит кине намира. дигар хеле бифаҳмонем Саид Умара. Саид Умар кист? Саид Умар як донишҷӯ аст. Саид Умар ман пробиватш мекунам, гуфти вай разборш чи? пробиватш мекунам то падарҷону модарҷону бобоҷону момоҷони Саид Умарда мебурам. дастша бо приколи бобоворе амихел карда. толи Саид Умар ба сини соли бобод расида, ҳазорҳо пешпоӣ мехӯрӣ. Саид Умар нигоҳ кун. аспам рафтай, нал кардай, қурбақарам авҷа хестай, гуфтай ки пой марам нал кине. Саид Умар пота ба пои бобо дароз кардан 7 ҷош мешканам. худо нашканам. Саид Умар нигоҳ кун. чхела красавчика. неки ақл надодаеш, дили тоза додагиш нестай. аллоҳи пок дилаш ғаждай. Саид Умар куҷову риши сафеди ма куҷо? Саид Умар ту комментария қабеҳ менависӣ? неки вафшетаку ма як чишда қоӣ. ҳами Саид Умара душмана, душманӣ дорад, ҳақорат дорад, нафрат дорад. бобора ихел, бобора ухел, бобора сарғоф ҳавашқати гуфтаеса неки як чишда ма қоилам. ма ҳаққа гап мезанам. қоилам ки аҳсан ба ин Саид Умар ки дар сайтҳои интернетӣ чеҳраи хича мондаги, номи хича нависондаги. ма ида қоил неки мардак будай, неки мардак будай. ин тарафшуда мардакӣ кардай ки чеҳраи хича монда, номи хича нависонда, ҳатто публикасияда студент будай. ма ида қоил. аҳсан ба ту. ма тира мардакита мардак мегӯм, ноҷувонмардита ноҷувонмард мегӯм. хоб баъзе номуҳтарамо, баъзе мурғо чеҳраи хи чунона мемонанд, номишона алуш мекунанд. шумо мурғем. ту чеҳраи хи тамом, номи хита навис, ма туда қабул мекунам ки шери нари. неки пушти экран ку шумо мурғем. гуфти дӯстмурод, ҳоҷи дӯстмурод саген ҷакидан бигирем. Саид Умар ба ман мебурам, ма қатӣ суҳбат мекунам.
سعید عمر برویا خوب من قدی صحبت میکنم بو میدونی خب بول چطوری میکنن رو بو اما وای سعید عمر بو دانشجو میگم سعید برمنا همه شد وای مونده اکی با فکرم بخوای ممکن علوش کنه چیوشا نام شو و یوشا سایت اینترنتی شا علوش کنه یکی می برویا مادا میگه بابی جون خیلی خطاگیش اصلاح کنه یکی بشینه می صحبت رو برام کنه که چوتی نسبتی بابوها که نفرت داریم ما باوری 100% باوری دارم که اوچجونی سعید عمر درک نداره اینی کارو بری سعید عمر پدری مهربانی و ای کارو درک نداره ماموی مهربانش میگه در سرت کشتنی نخو قضیه بابو تو سر بسر شو اول بسین سولی هم بابو میرسه اون میرسه ماموشی گپا گم میزنه بابوش هم میگه خدا جهنم مرگت نکنه بابو هدا چخه نشه جوابی وای رو گرفتم سعید عمر برویا قتیما پوشا با پوی بابو درست کرده سعید عمر قرباقه بگیمش همسین فوش گپ بزنی تو سعید عمر بود پاتا با پوی بابو درست نکرد اما قرباقه هم پوشا با پوی چوانداز درست کرده بود لیکن واپسی تا یک گپو میگیرم گپ نمیزنم کو بینم تراوال چهره تا دیدم خطا بینم کو صورت زیبا تا دیدم خطا بینم کو فکرانی چخیلای و مراجعتی ما با اوچجون سعید عمر با پدری سعید عمر با ماموجون سعید عمر با بابیجون سعید عمر که آیا مسئولیت پدر و مادر در شما کسات نمیکنه آیا یک بار تلفن سعید عمر را گرفته دیدن که او با چیکار مشغوله آیا سعید عمر بعد که یگم خطایی کنه یگم لغزش کنه قطعی ها و خائنای ملت برویا و یگم لایکوات کنه یگم گپاشو تصدیق کنه با پشت ترما بعد قتیله که در دست اوی دیده در پره روت و میره افسوس میگوی مراجعت ما به همه پدر و مادرایی که فرزنداتون استودنتن فرزنداتون تلفن یعنی خیلی دارن شما هر بیگه باید نظارت کنین که با چی کار بار مشغولن ای پشت همین تلفن ترما میشه ای پشت همین تلفن دوزخ میره ای پشت همین تلفن ممکنه آبرو پیدا کن ای پشت همین تلفن علم آموزی تلفن با یک راه درست استفاده برین مسئولیت پدر و مادر در گردن هر یک پدر و مادر هر یک فرزندو که فرزندوش در مثال استودنت هم فرزندوش هم خیلی تلفن دارن مسئولیت پدر و مادر در گردن هر یک شما فرزای قرضای بینه فرزندو رو نظارت کنه با میگم بابا چی گفتسی فرزندو رو نظارت کنه که پگه پشتی سیزو و پشتی دروازه ترما نره گیره و نولا کرده حاضر برا نمی حاضر بخیر بگو جا بیا تلفن همه رو نشون ته با چی کار مشغوله برادر هر چیزی که میگم فقط توجیهات خطیگه میزنم سعید عمر من هیچی نمیگم سعید عمر استودنت هیچی نمیگم اگر بروی آمده من دیگه جون دوشنبه اینو حاضر گزاوت میکنم میرم دوشنبه میرم تاکسی کار کسی میگم تاکسی کار کسی کارو باری فقط سپاریدم پیسه برآمدم تاکسی کار کردم ولی برای تاکسی کار کنی با ویدیو میکنم نه که کاری خوب نکردی سعید عمر من ترچی گپی گنده نمیگم اون رولی که خیلی پرت افتاد که مال شو خید که وایش کرده نه که تو برو قطعی صحبت چی نفرت داری با من چی نفرت داری تو صحبت که با قطعی ما صحبت که مرا خود بگو بابا اینم خیلی کسی اکا داری اینم خیلی گناه داری اینم خیلی وای ما جوانو دا نمیفورم ها بچه سعید عمر تو استودنت بوده ما آینده رو باید این روز بسازیم شما آینده این ملت دولتین شما که با کلانها نفرت دارین شما با آدمایی که خب دهخانی میکنن آدمایی که مثلا چنین شما خیلی من نیستید خواندگی نیستم ما که خیلی سوادی ما همین خواهد ما پستی و بلندی های زندگی خودش برسی زندگی ها تو نخواه با برای خیلی نفرت کنی سعید عمر بیا با مادر جان تو با پدر جان تو با بابی جان تو ماما جان ما نرم صحبت نکنم خودت بیا پشت اکران صحبت کنیم سعید عمر استودنت جوانو رو به خدا من کم گزاوت میکنم کم رازنوس میرم شوفیر رو میدم رازنوس میرم شما مرا پراوی نفهم جوانو رو کو نصیحت کنیم
نصیحت کنه جوانو آینده ملتن، آینده ما و شما. ما میریم کار بر دست جوانو میتیم. قدر وطنی زیبا، وطنی بیشت اوسو، این قدر تنگی و امانی، این قدر دوشنبه بزرگ شده. یه مولید نوارها نو سر میشه بو برا دفشه باقی گوش کن. همین نمازخوانی هم در دوشنبه، همین دعا و درود هم کردن در دوشنبه، مچیت های زیبا و همش در دوشنبه، همین شیرچای هم بخری در دوشنبه بخور، گرسوز و آردوریون هم بخری در دوشنبه بخور. من رفتم کار سعیدان مر خدا نگهبان شوه. اگر وا بخری صحبت کنیم خوب، وا نخری اوهو میدونی همه دانشجویان نفرت میکنن با تو، گپای شیره و شربتدار میگوید. زنده باشه. با خدا همه تا دوست میدارم، دشمن من دوست میدارم، همین سعید عمر هم کو من دوست میدارم که خداوند هدایتش کنه.